ngelinye ilanga nawe kukhambele kahle. Okay, Dr. Inkulumo zihlukahlukene online. Yes. Kunabantu abaneyinkolelo zokuthi utabane uyathwalelwa. Yes. Ngoba bathini izitabane zinemali. Yeah. Le video lena ngiyenzi ngenhloso ukuthi khona abantu esibachwasayo. Yes. Asimuntu kodwa umbuzo nje lo oqhamukayo ebantwini abaningi. So sengithi ake ngiwubuze lo mbuzo lo. Yes. Ukuthi ngabe iqiniso ngaba manga ukuze kube qini abantu abasebenzela bona. Yes. Impumelelo kwazi ukuthi cha impumelelo yabo ayihlangene nokuthwala. Yeah. Itabane according to indlela kukhona sithwalo sekushintsha bulili. Kodwa akusibo bonke abantu labathwele kuze bashintshe bulili. Labanye abantu kuyabafikela nje sebakhula mhlambe primary level noma mhlambe secondary level esikolweni bathi thuke sebangene ebutabaneni. So usually umuntu lothwele ngebutabane ngiloku umfikela sikhathi sekamdzala asesibekise nje sowungashintsha wena lo sowungaka sokwaba nemntwana yellow bone lomncane ngiyengibona umpostile lapha kubese uyashintsha kule age lokuyiso uba isikhathi lesiningi ke lowo muntu lesingasho ukuthi labanye babo labo basuke bethwele sikhona sithwalo sekushintsha bulili lesithwalo leso sendiwe ukuthi sikhathi lesiningi ngiso lesisheshisako asibulali asinamngozi sithwalo semali sifike sabulala sithwalo secontract ngoba itolo bekunana sithwalo lokuthiwa icontract kakhulu naso sisekhona namanje kodwa nje lesi sekushintsha bulili bantu bafike basijabulela kunalesi secontract. Edazi ngobuzo lombuzo lo ingoba abantu abaningi banofika athi ngathi ngiya eNigeria athi nyanga yakhona kuzomela ngilale nabantu abobulili ofana nobami. Yes. Noma mina ngiyindoda kodwa ukuze into yami isebenze ingabi namngozi ibe right. Yes. Umuntu kufanele ngenze njalo. Athi umuntu hayi mina nganqaba. So sengiyabona lembuzo iqhamuka kakhulu sicha kodwa ngembuzo lombuzo ukuthi ngabe ngempela ikhona umuntu othwala athi hayi enza kanje wena nabantu besilisa. No kukhona lokho vele kusethwalo nje lesikhona cishe inyanga letiningi lethwalisako tiyakwati kufanele futhi abantu baku-understand ukuthi kwethwala sithwalo lesihle naso leso kimi ngendlela engibona ngayo ngoba kude umlohluko bedanga ngoba nalabo lolala nabo bebulili lofana nawe akusiko ukuthi usuke ubarephile kusuke vele nivumelene nithandzene. Siyaqela ke ukuthi bantu bangaba criticize bantu nje siphilisane ngendlela esingaphilisana ngayo simhloniphe nalona losashintshe ebulili naye simthathe njengemuntu nakabathi asimbite ngasisi simbite ngasisi nakathi asimbite ngabhuti kani wesifazane asimbite ngabhuti sikuze ukuthi naye afile comfortable siphilisane kahle sithandzane. Dota ngelinye ilanga awakhulumela everything ngathi last year ngathi sikhona isigubhu ekhaya usibolekisayo umuntu asebenzise aphinde futhi asibuyise uma ise right. Yes. Lento njalo isakhona noma cha uyenza nje ukuthatha amandla akho. Lakha sinesigubhu lesibolekiswako lesicala kusebenza ku3 days usukelela khaya siba siyawenta umehluko sikuboleka ke for 30 days usibuyise sisekhona isigubhu lesibolekisa manje kulamalanga asikho sihambile sila kubantu ngoba sisinye but dineng but sisesekubantu bantu nasekabona imphumela uthola ukuthi akasasibuyisi isigubhu so phela ukuthi uyacela kuphinza afake irent aphinza afake irent but ke uma uyafona sikwakhele noma ke ufone sikunike i-date lokho asithola ngaso isigubhu sisekhona leso sigubhu leso sigubhu leso i-advantage yaso ke ukuthi uma ngabe tindo takho tihambe kahle uyakhona ukuchubeka kalula futhi imali yakhe ingahambeli late hayi lokuthi ufike uthathe into emntwini noma ke uthathe into bese uthola ukuthi ephambili seyiyakuqaka sisekhona dokotela futhi sisekhona nalesigubhu sekuthwala la khaya lesicala kubheja elangeni usuka nje la ekhaya lesa 3 days naso uvela ubheje ngawe ukuthi kusukela kulo 3 days wangaboni lutho uyabuya uya dokotela utokusho ukuthi asisebenze so la khaya sengase ke saba nemuntu lothethe isigubhu lesisethwalo lekathi asisebenze usually kuphakamisa igubhu nato tehlukene kukhona isigubhu ukuthi uyaphakamisa umsebenzi ufuna nje isigubhu sabo 15 20 21 lithi igubhu letincane awu lapho ke ngethe sathi sigubhu lesinjani ngoba lapho suke siphakamise amandla ebhizinisi sekuba khona ke ukuthi ulanze isigubhu so ukhiphela lapha bo 150 bo 300,000 bukuya letulu bo 1 million
sewehlukanisile ke mntwana kithi lapho leso sigubhu leso sekufanele ukuthi sibheje ngawe sibheje ngokuthi indoda yakho iphumelele indoda yakho tende ngeke kuhlale kungasebenzi ngoba nazi sisuke sathi ukuthi kuze na ujabule kufanele indoda yakho tendeke nalethi letincane sigubhu asisho ukuthi siyadikhobosa sisuke sende kahle konke futhi sifisa ukuthi bonke abantu ba-understand ukuthi isigubhu siyasebenza sigubhu na unebhizinisi cishe kusukela kudala ke akuqali namuhla sigubhu bevele kusebenza sona phinde futhi abanye abacomplain bathi uvula ubekeni asamfaka kakhulu kanti bayathanda uvula ubekeni noma abaye bemsaba noma abaye bengabe amandla akhe kodwa bayamthanda uvula ubekeni kakhulu dokotela kufuna ukuthi abantu bathi ukuthi ngithe kubantu yini leyo lovela ungilayela imali ku-app sihambe siyokufaka le kakho sikuteste ukuthi kuyasebenza noma kusebenza emva kwaloko nakuqeda kusebenza bese ungisendela imali yami sengiyahamba mina ngibuyele ekhaya vula ubekeni is the best of the best cishe abantu lo ngathi angisakhulumi ngayo ukuthi baningi abantu labamthathako baningi abantu labakhala itindlu baningi abantu labamsebenzisayo so ngiyavulapha bese longikhuluma ngento leseyivelini ema-client lamanengi so ngiyacela ukuthi na usafuna vula ubekeni conductor dokotela ubutisise ngaye uthi okhona kusitakala nalo-ke ngicabanga sikhonda ke sabantu abasithandayo uhlanga lemali nasikhuluma ngehlanga lemali dokotela sebaze abantu ngisho ngiqhamuka emoli ngisho ngiqhamuka kuphi angisakhona kuhamba in public dokotela ihlanga lwemali sebaze abantu bataze bathi ngihlanga lemali kanti abantu abakethu lokwangenda ngaluthanda lihlanga lemali ukuthi alinamgomo alisiso sethwalo futhi luhlanga lwemali lwenta impilo yomuntu ibe lula ene luhlanga lwemali lushiphile ene luhlanga lwemali ngiko iprice yakhona sivele siyibeke na social media lungu-7,000 kadokotela lihlanga lwemali lokho kwenta ukuthi uvele usuke utilungiselele ukuthi uyothatha lihlanga lemali lihlanga lwemali futhi sifike sikuhlole la kadokotela sikuhlole sikupopole sikuthathe siyogeza empophomeni sikuthathe siyogeza emfuleni sikuthathe siyokuphalazisa na ufuna uphala sikuthathe sikuhlabela imbuzi sinangabe kufuneka imbuzi sikuthathe sikuhlabela inkukhu na kufuneka inkukhu siyenda yonke le process levelile ukuthi kuze lihlanga lwemali tosebenza ngiyacela abantu abakethu ukuthi lihlanga lwemali niluthanze ngoba vele uyakhona kungena esontweni uyakhona kuya namangu uyakhona kubita ligama laJesu lento isebenza noma enini ene lihlanga lwemali bathi ke labanye kale dokotela sikhumbude lwendani lona lihlanga lwemali lenda imali ikuthanze likwakhela ukuthi uhlala unemali libamba imishado lihlanga lwemali lebe seyibhidlika lebe seyiphela bani bathi khanda sebahleli bani bathi khanda sebahleli basemshadweni sizathu bathina bathi basahleli bafika lakha munye wabo noma bona bobabili bathatha lihlanga lwemali indoda sekucala tiyakhakhe ngoba lebe kubaxabanisa kakhulu ukuthi indoda iyahola mhla ka5 iholile mhla ka6 ayinamali bese indoda iyabaqanganisa impilo ayisaqhubeka hlanga lwemali lenda imali uhlale unayo hlanga lwemali likwenda uthandzeke hlanga lwemali likwendela impilo ibe lula ngikwazi ngithinta nje ngelihlanga lemali ukuthi angiflye dokotela wabona nje wakhuluma ngelihlanga lemali kimi ungangikhulumisa ngako konke kodwa nasukhuluma ngelihlanga lemali usukukhuluma ngamnguni usukukhuluma ngamathambo eziyona hayi dokotela sawo kakhulu inamba yakhona escreenini abantu bayibona bazokuthinta bakhulume nawe bathola ama-directions efonini yakho not ey'nambeni abangazazi levela la inombolo kadokotela ithi 0606394357 yangabi kanjalo ayisesiyo yami ngikuthi inombolo angisendi letiningi sekunalena kuphela sizathu wangithinta dokotela ngelihlanga lemali mani kwenta ngathi ngase sesikhuluma ngalo toti mani ngase sivele sibe lapha emakhaya ngeshoba wena lo sekhaya sowuvele uphilile ngokungibheka nje siyabonga dokotela